Gutsikira kwa Sunrise rimaze imikino 20 idatsindwa, gutungurwa ku makipe yo mu rugo, bimwe mu byaranze imikino ya kamaramaka ya kimwe cya kane y'ikiciro cya kabiri muri iyi weekend kuri stade Ikirenga iherereye Ishyorongi. Ikipe y'Intare yari yakira ikipe ya Sunrise FC, maze ku minota 29 gusa Mwebare Yunus kuri kufura nziza yateye umuzamu Nduwayo Dani bakunze gutazira Bariteze ntiyamenya aho umupira unyuze, ari nacyo gitego cyarangije uyu mukino. Mu mukino kamera za BTN na B+ zabashije gukurikirana, ni umukino wahuje Vision n'ikipe ya Heroes kuri stade ya Mumena. Ikipe ya Vision yari yakira ikipe ya Heroes yari ivuye i Bugesera, ariko ntago yagiye gutyo gusa kuko yahasize ibitego bibiri. Umwataka w'umunya-Nigeria witwa Sande Ndebole niwe watsindiye ikipe ya Heroes ibitego bibiri byose, naho Fabrice ufite ibitego byinshi muri Vision aza gutsinda igitego kimwe rukumbi. Vision yabonye nubwo yamaje kugira ibyago byo kurata penalty ku munota wa nyuma, igitego cyari kwifasha kwishyura. Umutoza Fisi aratubwira icyabuze. Byukuri kiriya gitego badutsinze ni ça fait partie du jeu, ikime ki accès de confiance, ariko nagerageje kumuganiriza kugira ngo agume no muri match. N'abahungu muri deuxième mi-temps nababwiye ko bakoresha uko bashoboye byibuze muri 20 minutes tukabatanga kwinjira muri match, kandi koko ngira ngo byadukundiye, usibye ko twagezaho bakagira uburangare bose bakataka, ubona ko badukoze contre attaque. N'ikindi defense yanjye bari bahagaze nabi, niyo mpamvu badutsinze cya gitego cya kabiri. Vianney utoza ikipe ya Heroes nabavuze ko bitararangira nubwo hakuye amanota 3. Mu by'ukuri nk'uko bivuze njye ntabwo nsinze match, ahubwo nsinze premier mi-temps asigaye deuxième mi-temps. Uko premier mi-temps irangira ugakosora, ngiye gukosora ibindi bishobora kumfasha no gutsinda match nk'uko bivuze. Heroes imaze imyaka inigarukira ku muryango w'aya marushanwa, noneho uyu mwaka Fideli atubwiye gahunda bafite. Ngira ngo iyo ukina shampiyona nk'ingi ntabwo iyo wagiyemo mu marushanwa nuko ubushaka igikombe, kandi ushaka igikombe ubushaka no kuzamuka uve ku rwego ujye ku rundi rwego. So bivuga yuko niba twarinjiye muri shampiyona nuko intego yacu tugomba gutsinda kandi tukongera tukazamuka. Ekipe yacu dufite ekipe nziza, tubona yuko nubwo yagera mu cyiciro cya mbere ishobora kwitwara neza, ko tumaze iminsi dukina ama match atandukanye n'amakipe ya Premier Division. Urabona ko dufite ekipe nziza ku buryo inazamutse nta nubwo twakeneramo abakinnyi benshi, kuko urabona yuko imaze kumenyerana, imaze no kubaka umupira, organisation du jeu na tactique ya. Kuri stade ya Bugesera Interforce yatsindiye Nyanza FC ibitego 2-1, naho Rwamagana itsindirwa mu rugo na AS Muhanga igitego 1-0. Imikino yo kwishyura kimwe cya kabiri iteganyijwe kuri wa gatatu tariki ya 8 z'ukwa gatandatu umwaka wa 2022. Here we come and here we arrive in Dakar after a long travel. What is your take? What is being planned ahead? So first of all is to recover as soon as possible from this large travel, because
This game was scheduled at the last moment and was not easy, I understand, for Federation to prepare everything. And we just arrived now with very less travel, and our first objective tries to recover as soon as possible and to prepare tomorrow the training match before the official match, the official training, and to play a good game on Tuesday is a good game to play for everyone, and is a good opportunity to everyone to play against the champion of Africa. With this short time frame between the match against Mozambique and the match against Senegal this coming Tuesday, isn't it going to be very difficult for you to prepare the match? We don't have the same time than Mozambique, this is sure, because we just made one training before our departure, and it was one training 48 hours after the game, which some of the players was with some problems, little bit tired for the game, for the travel and everything. And now we have just the training before the match, and is a training before the day we can work a lot. So the reality is we don't have the same time than before, but it's not only for us, it's for everyone. So we know the situation, and we have to be ready for the match without excuse. But Senegal is a strong team. How you take Senegal? We know that Senegal is the favorite, not only in our group, is the favorite for win the AFCON, no? Is the actual champion. And first of all, we have to take it with high motivation, because it's not easy game. We know that I play against probably the best team in Africa, with the players who are playing in top league, in top teams, in top leagues in Europe. And we know that they have a high rhythm. And we have to take it, first of all, with high motivation, with high opportunity to everyone to show the level of Rwanda. And we have to, as I say always, no, we have to finish the game and to be proud of our job. And let's see, after that we will analyze the result, but we have to take some conclusion extra about the result. If we have some difficult game in the group, this is against Senegal away, and this is today. So with this, we don't have any press for the result, let's say like that. But we come here not for lose, we come here for try to win. We know the situation, but we will fight for that for sure. Tugeze hano Dakar, ikipe y'igihugu y'u Rwanda ije gukina na Senegal, tuhasanze abandi banyarwanda bavandimwe mwatwakiriye ku kibuga hano kugera hano kuri hoteli, mufite ibihe byiyumviro mbere y'uyu mukino wa Senegal ku wa kabiri? Murakoze cyane, mbere na mbere twishimiye kwakira ikipe yacu y'u Rwanda Amavubi. Turishimiye cyane kubabona kandi twishimiye ko mugiye guhura na Senegal. Twebwe tubari inyuma, twizeye ko muzahesha igihugu cyacu ishema. Tubari inyuma rwose no gutsinda Senegal. Niyo gahunda. Tumenyera abadamu umupira w'amaguru. Namwe hari ko hano? Turi abanyarwanda mbere na mbere, kandi n'u Rwanda rwaje hano. Nta kuntu n'u Rwanda rwaje muri Senegal, natwe dutuye muri Senegal ngo tubure ku bafana. Dukunda ati ikipe ifite ba Sadio Mane abakinnyi bakomeye cyane mu mubibona mute Senegal? Nibyo, hari ba Sadio Mane, hari ba Kalidou Koulibaly, bose barakomeye, ariko ntekereza ko n'Amavubi nayo ntago yoroshye. Bazatanga ibyo bafite byose, reka twizere ko hari ukuntu bizagenda umupira ukidunda wa mugani bikagenda neza. Amahirwe angana gute ikipe? Amahirwe reka tuvuge 50 ku ijana. Uko byagenda kose tubari inyuma. Murakoze cyane. Ngiye nitwa Mutesa Dieudonné nkaba ntuye hano i Dakar. Twishimye cyane kubona Amavubi yaje hano, turishimye cyane kandi tuzi ko tugomba gutsinda. Ni ukuvuga ngo tubari inyuma, ibishoboka byose tuzabikora, tugomba kubatsinda. Turabyizeye kandi. Abandi banyarwanda bandi benshi biteguye kuba bazagaragarana ku mukino kuri stade. Yego, abanyarwanda barahari, twagerageje kubabwira kandi rwose ku wa kabiri nkoko niyo ngoma, twizeye ko bazaza, bari mu mpande zitandukanye ariko gahunda barayizi. Match twararebye, twabonye twagerageje kunganya na Mozambique, biriya twari byishimiye cyane. Ntekereza ko rero Senegal ntabwo yagombye gutera ubwoba, sibyo? Turi abanyarwanda kandi tugomba kwiha agaciro. Urumva icyo kintu ndashaka kukibabwira, abantu bose tubari inyuma, abakinnyi bose ntibagire ubwoba ngo Sadio Mane, nanjye nitwa jewe, nanjye ndi umunyarwanda. Urumva ibyo ntibatera ikibazo, ubwoba kure. Twebwe turiteguye cyane ku wa kabiri, tuzaza twambaye twemeye gufana,
dufite imbaraga nyinshi cyane duseka nta bwoba nta bwoba ntimugire ikibazo twizera ko mutazadutenguha namwe tubari inyuma ntabwo nagereranya ariko umubare hari igihe kubera n'akazi biratandukanye n'amasaha ariko abazaboneka bose barahari gahunda irahari ni benshi hari uriya mwana w'umuzamu bita ngo ni kwizera ariko hari n'undi muhungu ujya utsinda kwizera niwe nemera ariko n'abandi muri rusange hari benshi ariko kwizera kandi asinze igitego ntabayisenge nibuka hari umuhungu nk'uwo nguwo utsinda cyane cyane murakoze cyane